Karbi District Congress Committee pen Minister Bari Mate, KADCC President Khorsing Ingtila pen Bari Mate, KADCC Working President Asok Tirona Tumapan Karcho. District Press Club of Karbi sa Hemalong Pai Kunini Pai Grace Yani APHLC Asong Nangkachitak. Di Furang Sinasar po Auditorium Hall along Anti-Drugs Awareness Campaign Kipadupon. Kardom Nilikalbi Prime Time Berta Thanbang Samijunaliti Mungpi Non Bertang Tonpen Hajuitha. Assam HD Minister Barim Mate Non Akimi KADCC President Khorsing Ingtilapen Karbi Autonomous Council Mate KADCC Working President Asok Tiron Atumapan Paikunini Pai Krisiani KADCC Conference Hall along KADCC Klembang Pubang Piatumapan Karcho Abirta Pirang ke Stefan Teron Pen Birta Nang Pale Labangso Karcho Mayalong Karbi Autonomous Council Bari Matum Bida Singh Rongpi Ratan Ingti Pradip Singh Nar Sang PLS Ingtipi West Karbi District Congress Committee President Sarthek Ramsa APCC Lamjai Sarpo Dr. Mong Werongpi Maunder Block Lapen PCC President Secretary Pen Chenglok Congress Ayapan Kikroya Radatuman Bangso Mailong Chitong Dunsi Karcho Mailong RDP Dunrinti AICC Sunangandi Netitot Karbi Anglong নতুন এটা কমিটি এজন প্রেসিডেন্ট আর ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট দিয়া হয়েছে যেহেতু প্ৰাক্তন মন্ত্রী খৰচিং টিচাৰক প্রেসিডেন্ট দিয়া হয়েছে মোৰ ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিচাপে দিয়া হয়েছে নিশ্চয় গতিকে আমি এটা আশা কৰোঁ আৰু খৰচিং টিচাৰ যেহেতু যথেষ্ট বিশেষ অভিজ্ঞতা অভিভাৱক আৰু তেখেতে জ্যেষ্ঠ অসমৰ এজন সুনাম থকা ব্যক্তি নিশ্চয় কাৰ্বি আংলঙৰ তেখেতে ভালদৰে কাৰ্বি আংলং কংগ্ৰেছ আগুৱাই লৈ যাব আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু তেখেতৰ লগত ময়ো কাম কৰিবলৈ পাই মই বিৰাট সুখী কিয়নো তাৰ আগতে মই ভিপি হিচাপে প্ৰাক্তন MP বীৰেন সিং জীৰ লগতো কৰিব পাইছোঁ আৰু এতিয়াও এজন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ লগতো কৰিব পাইছোঁ গতিকে মই নিশ্চয় আনন্দিত গতিকে নিশ্চয় আগন্তুক সময়খিনি মই যাতে কাৰ্বি আংলং কংগ্ৰেছ ভালদৰে আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম District Press Club of Karbi sa Hemalong Paikunini Pai Grace Yani APHLC Asong Nangkachitak Mate Roni Nangkiman Nangaputak APHLC Asong Kong Chunbang Chuna Sing Terangpen Pirangkia Mai Kipang Daka Birta Pirangkipen Birta Nang Pele APHLC Kong Chunbang Juna Sing Terangpen Pirangkia Mai Long Kapang Dakpon Laki APHLC Amai Puja Aikat Harki Japon along Klem Wong Dam Wong Ajoini Si Pini Mate Paikunini Pai Grace Arni Pen APHLC Roni Donang Koklupusi Pirangkia Mai Long Bangda Dak nang litom ham Johan mate paspen nang keklan ma nang keman tu ang deng pini 24 plus organization na join nesi PHLC si tamne amahang nang hai la so pen se ni dum chingwai chingsai pen si oropon terang 24 plus organization na convenor la pen nili bang hini chingwai pen si Cheplojon Pro Amara Pen ke High Court Pen jitu Councilor Sorokha Arona Pen Pen Cari Carom Nai Fulbang So Kado Kabe Akimi Electoral Rules Kanselam dia Panabang Ade Darni ke Tengi Bangke ni Pomelo Lasi Lasulong Bangke ni Tuncing Pailo Roton Pen Pukalilo itu hini Tuara Bangke Nangkok Lasi isi Bangke 24 plus organization Laper isi Bangke politically itu 4 jam Political party jong sempat gabje puluh tangke iltung dari songo bangke laan lele deh. Wajak sih cengwai ben sih aku jaya kathar apan nilitung place dam ben sih laso bangke jaya kathar bangka nitu sen lo laso anang dengan bangke curu lo nang itu laso an kamat bangke. Paprap jina polang lihi buat yang ben sih nilitung bangke deklang lo lasi APHLC amhana ke thek deke ladakkan nilita iluglo. Tangka maha kiri penceng lo kedok kawe didi sire sitame lada keni ini lasi hal bangso hot party ke parca karni sitame nilile general secretary aku ke johang bot igali adok kawe cekroisan cedonsan 24 plus organization lapen APHLC lo ngong iklan jiba angkong bangku am sitame cengwai sarkasi nilai ban aku nang party general secretary lasi laso angkong penana bangke tong sekot pen sitame nilai tong PS committee constituency committee lapen elevasi lahai kadang boleh setame tong soko setame anak din ke claim nam kan se mili tu MP election of setame kilijun cepate dun kan setame mili tu isi hard position ana bangke
ang kek lo laso anak deng pen kek mama ngai kado kabera na to sita me mesel ang kek si kado kabera na to tanang ciru nang ciru nang kitab nang cira to laso bang pen anak bang kek nili to kek mama bang mesel laso pen abhi no APHLC labangso arlo kek lem ke tam ang kek kaheno group design ka sela group design arlo pen ka chiping khat ke klem ateng si kaita latom alang itu mabang ke klem mo lapan nili party general secretary pen hisap nili pan thang ka ladang nili pan mai meeting nang pa duje lasela soteng kana bang ke nili to isi challenge lo ni ciklo jon apport pilo lang itu pan jong si nili party along kechok se buldo pulu tang ke nili pan party pek isi sokos notice nang pinai people nang pi thek lo ko people nili pan jok si thena pak lang thek nili pualo party pen sokos notice nang pinoi laso teng pen nili rejectation CPG people lagi nang itu nang sai so abang am nili tom lam thit jewaro lo presiden pe laso pe nama si alang li direct nili pan party resign lo nang pisrang amasi laso ana challenge to ko amasi nili bangka pinyar ni abangka APHLC JI Katha group Jona Derang group JI Katha president Jona Derang general secretary APHLC duita group unong bangke pini tena bangke APHLC may puja ay kathar laan ki thek aret pulote PCA song tin atum lam don ka chitok along ta chok chi pupudun et loputa karbok padu alang ri inut ki thek ser abang pulote dun si pakeng dun nang jike puta jai kathar aphan phirang kia mai long karbok padu APHLC roni ki dona ko alang thekal hando nili to election pen nona ang bong declare kedang kaciton ni laso hitan to laben ako kathara sanglo kupima aning kahang laso ten siklem pon dam pon party aisa pen che waiting sar mele kato nobe lapo son declare pon laputa kali party general secretary do usita men lala kacin kacin defense kato nobe hala arona ten pen declare pon son kali alang le kupima kama thala siklem pon lasi laso ten pon tangte nili tum dum da pichong hot alang le invest ma thapo claim ko pin thit alang le dam ko tangte lasi paklem na ko bahe lasi nili tum bangke vangi lo lasi pinie bangke nili tum bangke APHLC a group ini donang ko kalam kita nali bang ko so group bang lo nili donang karang a group lo nili general secretary laben president himari rongsi mukajam nali dala so songe anso se kiseng ko dilo son kama tha bondoro mana dolo laga seng bet ko laben kini ke haura khat ele lo ke che laben next ka bangke dan di fuele claim ko laben jun indeng thoma bangke bokajan ele lapo son si claim di khana bangsi nili tunji siklo laben constituency PS committee laben ako ele wise kadok kabe laso angbo anta ke claim ponje khana bangke arsik room laben intang rak kan sinili ko jingwai laben isi bangke hempret Artikel 244A la bangken nomor 1 agenda lo la ke kadok kabe Karbi yang long la pen di mahasara setame la bang kar it happy la sila solo bangke ke hang kasar lang along as setame nilo to pima ki unana bangke kacira tunya pada bang kada tuan udah dokmuka amin di fu rang china sarpo auditorium holalong phai kunini phai Gracia ni ada por phai keba por pen Karbi Student Association DGC unit atum pen chipatir piponsi anti drugs awareness campaign ajai me kipa dopona birta kat news sa hemalong birta nang pale anti drugs awareness campaign along kachitong dun alihe tumaphan kapachini pensi jaimek pangcheng ponlo labangso jaimek along DAV Higher Secondary School Gov Boys High Secondary School Sedihun Vaisong Lapendra Singja Hostel long Locharli Risoi Jangatum Chitong dun labangso jaimek along lamjai sarpo aman pen Indo Global Social Service Society Project Officer Jackson Milik Chitong dun laben difu police station pen assistant OC Ulok Kumar laben abarim DGC SUS General Secretary abarim Thompson Rong Piatum pen bangso jaimek along alhiaman pen chitong dun আজিৰ ষ্টুডেণ্ট সমাজ ভৱিষ্যতৰ দেশৰ তেওঁলোক নাগৰিক দেশৰ ধৰণী তেওঁলোকে এখন সুন্দৰ দেশ গঢ়িব লাগিব সমাজখন সমানে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব non malom so porphan birta moington pengsina huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances.
So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1-year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar. Iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia Difu Road, 782482, Karbi, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lasonawar Saikimi along Ninghangatum Ali Chuendunikha. Warsai Kimi, Laki Chiklo Jontro Kapan Kapamala Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibok Damignon, Rong Karbi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi Lan Suseka Chinile Thojiapan, Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic hormonal litum ador kijum hek pen longpon ikji lasi apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge along aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bokulia Electronic and Electrical Akulat Bokulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rong Karbi, Rongbe Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mobi putot birta alo wangtulo.
Number 14 Kolkanthi constituency Langlok so Hawar ki parlo ni hanglang so along irui pen ki joy hiti ki mi kang pupon na berta non hejong kat news sa hamalong berta nang pele Kidam tang ani pen Langlok so arat thurpak si aniwang ka chileng atowar ka selama sai patupon lo lason si Langlok so Hawar angkang kidu ni hanglang so along sitami irui pen ki joy hiti ki mi bhom tiar ni pathik ponsi phai kuni ni phai sil ke pani ada apor malong pen ni hanglang so long chojor chulang hiti ingpu pon lo pusi haladak arada tumpen pachini Harogat pathua klamalong kidam tang phai kuni ni phai troxia ni pen ke pathu pangcheng ponsi phai kuni sir ke pani angdung kiti ke pathua berta pherang ke pen non hejong berta nang bele Angdung kiti football ka pathua long Karbi FC pen Udalguri FC ang bongsi pathu ponlo labang su ka pathua long kang saidun mate referee atum laki Tina Basumatari Dipali Hajwari Lokhi Kiling pila pen Pratima Mohilari atum pensi ing saidun lo Angdung kiti ka pathua long teran hinia tum tak ke pathu ke thek chingbar chidajok ka pathua porateng an ball pum ansi chipi unchot lo tie breaker pensi Udalguri atum ball pum thompen Karbi FC atum aphan perem lo labang su ka pathua long alhia mana peng pen Karbi Autonomous Council em khonsing rong pi chetong dun na pen Assam Football Association dun mai bu kamar data na pen Region Basumatari pen chenglok pinangan ke theke dingatum chetong dun si RDP dun ke hayate rangatum aphan em khonsing rong pi pensi nong ipajirpon lapen kiremate ranatum aphan kamar data ri deng pensi nong ekipi pajirpon abierta ribdun long Karbi prime time ang gelapon sa kang ton peiklo damit thak mi kurwang tu